tu na hianin COVID la hian silent pandemic hi a thleng mek ani he silent pandemic awang hianin tuna tanga kum som ni paruk kum sang ni som nga alawin her chua meu chuan kum tin he silent pandemic hianin mihring nun na nuai za la zia to turanga chut ani hetianga thil report tu po hi tu dang ni lawin WHO ani kan hrethewa ka channel apo kan react to a monkeypox virus variant thar clade 1 tu na hianin adar meka WHO thokhanin public health emergency of international concern a apuanga he monkeypox virus clade 1 hi adar vak theya adar vak veng tur hianin ram zong zong kan tran rualanga yani aron ti topani kha tuna he silent pandemic chungchang po hi a serious khop mai WHO pon thu chu asiam to ani tuna kum sang hi somnga ka ti po hi WHO thu chu ani chu wang chuanin he silent pandemic hi Mizoram a po hi na thleng mek ani ka thian te po hi an status an ron post le zeu thin he silent pandemic chungchang hi enge ni ang tiang taka hlom nge COVID-19 ai na hlom donem tuna pandemic kan ma chon zo chia COVID-19 ai poina hlom donem ti hi he video hianin kan soi zawanga kan zir chiang don ani tin he video hi in soi thai na video ni lova in zirtir na video ani le COVID-19 awang khan mi nuai som sari in nun na an chang ani kum sang khat kum sang ni som pakwa atanga kum sang ni som ni pali hami chung khanin COVID-19 awangin mi nuai som sari in nun na an chan ani Mizoram apo COVID-19 awangin mitam takin nun na kan chana ara plak ebe mani he chu kan hrevek ti chuan kan soi to ang khanin he silent pandemic awang hianin tuna changa kum som ni paruk kum sang ni som nga loin her chu meu chuan kum tin mi nuaiza anthi phazi adon ni he silent pandemic awang hian soi to ang khanin he silent pandemic hianin Mizoram po hi azu mi lo ani na taka chuanin tuna hianin Mizoram a po hianin na thleng mek ani chu silent pandemic chu enge ani kan ti chuanin antibiotic resistance ani e ova ho ve antibiotic ya amairo chu a ho mi lo ania a serious lutuk mi pui kan film khur lo chuanin apoi thui thei hei hi petri dish ani he petri dish a hianin hei avar in hmu hi bacteria ni he bacteria hianin antibiotic invada chuan hei hetianga var hi antibiotic ani mo hetianga antibiotic invada chuanin antibiotic hianin bacteria kha athat vek mai ni antibiotic bula hian hei bacteria antro thei andam thei lo reng reng antibiotic hianin bacteria athat vek zel chu antibiotic na tho dan turani antibiotic hian bacteria athat thin bacteria hi chi sang sanga oma bacteria chi sang sang hianin mishinga nan na chi sang sang an then theya bacteria chi sang sang thatur chon antibiotic chi sang sang tu na hen kan nei pokani ama ero chu antibiotic resistance alo chuan enge thleng kan ti chuan hei hi a thleng ani antibiotic te khan bacteria an that thei to lo antibiotic te khan mihring taksa anat na thlen tu bacteria te kha an that thei to lo antibiotic then kha chuan bacteria tu an la that thei te meu mai a then chuanin na sawak loin an that thei a effective vak to lo tran a then te phei chu an resistant to pani antibiotic khan bacteria an that thei to lo omje chu antibiotic te khan ati omje chu bacteria te khan bacteria te khan antibiotic hetiang chi hi mo ante engatan man ngai to lo ti na ni antibiotic te khan mo hei apoi em ani hei wang hian in WHO chuanin kum sang ni som nga loin her chu meu chuan he silent pandemic tuna inmung chho mek hian antibiotic resistance awang hian in kum sang ni som nga loin her chu meu chuan mihring nuai za in nun na kan chan zia to don kum tinin tin an report to ani hei antibiotic resistance chu ani ti chuan antibiotic resistance chu engwang lo nge mo tu thiam lo nge ZPM thiam lo nem MNF thiam lo nem Congress emni kami kha tu thiam lo nge ti kha kan soi zawanga a hlom viawem Mizoram a thleng na sa to Mizoram din hun tin engtin nge ma kan la kang sarkari na boi puyem heng zong zong hi tuna henin kan khel tadang ama sabera chuanin engtia lo nge le tu thiam lo nge ti hi hemi hi soi ko pangai a na chan hi chi sang sang a ve theya amai ro chu Mizoram context bikin tuna hen kan soi don ani Mizoram he antibiotic resistance ron thlen na chan example ka pe ma saberang cheo hei dam doi lampang thiam lo ve an han ti ta ni ti chuanin pakhat khan ka hritlanga eng antibiotic nge ke eyang ati ta ni ti chuanin a thian pa emo a then om pa ani emo
chen nu kom thlang pa kom thlang nu chu chuanin azithromycin ro hritanga chona tha lo ti ve top mai ni damdoi lamba mi thiam ani chuang lo amaro chu mi so ya hria ta tangte lo experience ve atangte pon aniang chu azithromycin ro hritanga chona tha ati ve top mai a amaro chu heta tanga kan zir tur hi chu hi ani chen pa ngai dan zom lo him damdoi chungchanga hi chuan tin hritanga antibiotic an ngai lo hritanga tan antibiotic an ngai lo doctor cho lovin antibiotic lo tur antibiotic hian bacteria chi athat thei hritang thlen tu virus hi antibiotic in athat thei lo kan zir thuak chiang em hi antibiotic resistance thlen na chan tam thlen na chan na saber le abupui abul pui bertila ka soi sual thuilu tukin karing lo mizora ma hian in ti shedeu deu kan omania dam doi chungchang he chuwang chuan he thila hi chuanin then pa ngai dan zom lo kha him khata tang khadin engtia lo om nge hi a om na chan tu thiam lo nge keima ni thiam lo tu dang thiam mnf thiam lo ni me lo zpm thiam lo pon ni lo keima ni thiam lo a thiam lo tu te ji a hadin mnf party zpm party te po hen lo om mai the kan zawain kan thiam lo tang heta chuan tin alo om na chan pa hi na tu na kan en leang he mi te bok hi example atan kan mang leang he pa tho hianin ka kwa thalawa o tu mum khat ka e a re nga la te ni o tu chu ofloxacin le ornidazole o le o tu mo oxygen ni lo nia ka kwa thalawa o tu mum khat ka e a re ngal he mi hi a om jin thedwem khabi antibiotic e awang khan ko thalo hi bacteria wangin om theya fungal wangin om theya fungus wangin om theya virus wang pon om theya ni heta chot example kan pelokang bacteria wangin a kwa thalo ani o tu mum khata e ya ako that lo na chan bacteria kha tam tak azuk thatani o tu khan ti chuan ako thalo ware mase bacteria zong khan thiem thilo khalai takha poi ti chuan hepa hian o tu chu doctor ina cho che matia course khatali e zo we mati boka doctor cho lowin o tu lo ya course khat po lo e zo lo ani course khat kan ti hianin in hretewanga antibiotic hi chu a course kemin e turania chen khat chu mum khat chian e an du to ka achan chu a symptom are a ko thalo kha symptom amaro chu bacteria khan ladam thau bacteria kha ko thalo siam turin mishing taksa chunga an tam tok to lo ti na poni thei ma se an thikim ti na ni kherlo antibiotic chen khat chu course thum e ni thum e te amaro chu chen khat chu ninga e te chen khat chu ninga jingle zan tiang e te khani o tu po hi a course si ka soi lo wang entir nan mai ka pe ni he hi chu achan chu jes mara channel a chu tiang chon ka hmuwa ke e ve don tipol ha kan lo om palang ti kha ka hlawa in veng ve ka ngaya chu wang chon o tu po hi te heng ka entir na atan ka pe mai ni hi ti chuan in hei hian thilpoi taka thlen thei ani thilpoi taka thlen thei tu na kan zir ho leng bacteria te khan hemi o tu hi an lo mel shet ve ting tang to sia tam tak an thata an ko thalawa re a ma se thikim lo anom ta ni a thikim lo bacteria te khan lo thin rim khop mai he thil hian tha min tu mani nakina po he mi hring hianin a ei leang he dam doi hi chu wang chuanin he antibiotic hianin min that thei to lo tura kan in siam dang lamanga yan ti chu mutation te ni he ta dna level a molecular level chu kan soi lawang kan hriat thiam thei dan turin tu na chang kan soi chawang bacteria khan lo thin rim te em ema he antibiotic hi thil huat thala om takani min tha thei to lo nan kan in siam dang lam tengan tia ti chuanin bacteria chu alo in siam dang lam ta a antibiotic o chu khan chu bacteria chu athat thei to lo ani athat thei to lo ti entir dan hetiang hianin lepa test anti thina ni hi o chu lo ni ta se hemi hi bacteria lo ni ta se he o chu hianin he bacteria hi athat thei to lo he bacteria hian he antibiotic o chu hi engatan ma angai to lo ti na ni kan hriat thiam thei dan tur chuan ti chuan bacteria in o chu engatan ma angai to si lo chuanin mishinga engtin nge lan chua kan ti chuan hi zun ania zun sample hi hetiang deuh hian an culture an test ani he patient a hianin he bacteria hi a oma he bacteria awanga natna kha an treat tur chuanin natna kha he bacteria ina athlen natna kha an ve enkol theinan
he bacteria that thei tu tur antibiotic kha an zong ta ani ti chuanin antibiotic chi sang sang an han te sa he bacteria hi chu he antibiotic he ni na that thei to lo he are resistant antibiotic resistant mo ampicillin ni na that thei to lo amoxiclav in a that thei to lo cefuroxime in a that thei to lo ceftriaxone in that thei to lo ciprofloxacin pon that thei to lo atopa colistin in a lo that ve thei sham ara plakasin antibiotic antes zong zong zinga pakhat che in a that thei to he bacteria hi tin he antibiotic hi voi khat in chiu je lai he mi antibiotic shim shim hi voi khat in chiu nan cheng sang khat zan hi se lai aman chu to je chu antibiotic resistance nei lo se antibiotic cheng zan hi zathum man velin course kimina eyanga adam pui mai thei ani amai ro chu heta hian antibiotic resistance alo nei to awangin a poisa po ale tam taka se dangai ta ani hemi colistin hi resistant le phaise chu he bacteria hi eng antibiotic in nge that to ang chu a hla om na chu ani WHO pon kum sang ni som nga lo her chu chuan atipop mai ni chu van chuanin antibiotic resistance hi a om na chanania tu thiam lo nge nang le ke ti chuanin antibiotic resistance lo om le na chan dang le chu eng antibiotic nge ke yang intivation em dang mani pon hi a om zia chu self medication kan ti mani le mani dam doi kan in cho ringot dam doi lam kan riem shelo ma se kan in cho huai lutuk dam doi chung chang hi chuanin huai tur ani lo a hla om antibiotic resistance te po hi dam doi kan ngam lutuk wangin a om ti la kan soi sual thui lutuk lowang tikhanin antibiotic resistance om theina chan chi sang sang kan soita then om pa thuron kha zom lo wa tha dam doi chung changa chuan tin doctor cho lowa antibiotic e ringot lo tur tin shitanga antibiotic e herangai lo covid lai pokhan azithromycin te kha min e tir tho se te inti mai thei ani an dikalo covid lai khanin azithromycin an chona chan cheu chu covid dam doi khalom lo vaccine pon la mu chuak lo chu van chuanin he ta mi tu te nemoni lepa he azithromycin hianin covid 19 virus hi atha thei mai thei antia khami evidence based mang khanin an cho ve chawani ami chumi nuwa a clinical level a azithromycin hian effect tak tak anei lowe tipol te pokhan om le thawani khami kha ania kan ron zep tel zewani tin antibiotic resistance a hlo mem a hla om antibiotic resistance nei chu hlom lutuk achan chu tuna hianin tong chu chhelowa nangma khamo bacterial infection lo nei la mase antibiotic resistance lo nei ta angla antibiotic khanin itaksa a bacteria na thlen thei kha that thei lo si se khatak kha a hlom na nia ti chuan WHO chuanin tuna hianin antibiotic nikherlo hemi fungus te virus te ponyang hemi drug resistant mo damdoi tho thei to lo na ang chia wang hianin kumtin minwai sari an thizia he WHO report danania tin multi drug resistant tuberculosis TB te po hi athlem tu bacteria nia mycobacterium tuberculosis ania TB na shrik an taksa chunga damdoi na atha thei to lo wang hianin kumtin mi noi ni sing thum an thizia in WHO po hianin an report ani ti chuanin hemi hi kan soi war em kha drug resistant diseases could cause 10 million deaths each year by 2050 kumsang ni somnga alawin her chho meu chuan tuna tanga kumsom ni paru kani chumo kumtin mi nuaiza he drug resistance antibiotic resistance he pon telvek drug resistance a hen antibiotic resistance a telvek henga wang hianin kumtin mi nuaiza anti thei mayang ti in WHO chuanin an report top meni hetenga an report hi an duwa an soini lawa an ngai dan pon soini lawa research base in an kalanga statistical analysis uluk takin an tianga fibhur takin thutluk na an siamanga chu heta reporta khovel pum pui ramtin state na health department le health policy effect vek thei tur ani awangin hetiang an thu post tur po hi an uluk leang chu tianga an zirchian fe nuwa an report chu ani ti chuanin Mizoram din mun nichina he thil karon tarlan hi sinot hospital durtang ina an ron posani kumsang ni so pakwa dei to khan arei to lutuk kumsang ni so pakwa po khan hei mi then khata chanin resistant thatuar antibiotic resistant thatuar mai ni hezun urine culture report na nashik an hu hian antibiotic chi khat che huat anei to omje chu hemi bacteria hi
antibiotic chỉ khát chế nó thật thầy tổ tí na nè chú po aman tàu dose khát in chiu na po cheng sang khát chuang man đây nè dose khát a course kim hi dose nga lo ni tang se cheng sang nga anh se na ngai don tí na nè WHO khanin heta hianin ka soi tel lo mai mai a kum sang ni som thum alo in her chwa meu chuan he antimicrobial resistance antibiotic resistance hianin mi nuai za ni som li hi ri theina na salu tuka anuk lu thei ate ni hemi achan ni ka rin chu damdoi man ato zel dona le antibiotic resistance an sata wangin damdoi mana anin se na sate po angai dona ni mai thei ni chumi awang po chuan hei example thatak tu na po heta a resistant vector awang hianin a dos khat man ringot po cheng sang khat jang hi nia rap thak de mai sin course nga ani phei chuan ni course khat kha dos nga ani phei chuan in cheng sang ruk loi course khata in se na ngai don ti na nia antibiotic resistance chu na shikin dam doi huat lo soina ani achan bulpui bera chuan tuna kan soi zo tak tul mia lova antibiotic kan e thin wangte a dos diklo le a e hun chung diklo ba kan e thin wangte ani hosik zong zong dam doi ani lo ti kan hria tanga ani hritang le ko thalo tam zok hi virus wang ani theya antibiotic entirnan ampicillin amoxicillin azithromycin etc mani thua e fo hian omzia ani lo mai ni lovin antibiotic resistance asiam mai chawani tuna hen antibiotic resistance a inmung mek Misuse nga po hen a om mek hei in soi thai ni lo hei kan film khurtla nana awareness zo kani ti chuanin enge invent dan hei chu kan ni china po ka soi to then om pa ngai dan zom lo him mani thua dam do in cho lo tur antibiotic hi ritang dam do ni lo antibiotic hian bacteria chia that thei ritang khen tu virus antibiotic in a that thei lo doctor cho lowin antibiotic e lo tur antibiotic course e ki mangai mani thuin antibiotic e lo tur hemi a course zo lo wa e zo lo antibiotic kan e na satlu tu ka wang hianin antibiotic resistance po hi a omna sa thin khop mai mitam tak ka chung te jinga po ka sia ko thalawa mum khatchen lo e thene he video point lo in lo en venge in karing chu ba chon in film khur pa na lo mang ro khati zong kha lo ni der mai a ka soi tui don chawa a top der mai eng po ni se he video hi in lok pui karing soi to ang khanin in soi thai na ni lawa no kan invent thei na na awareness zo kani he thil hi chu wan chon ni tu na hianin he antibiotic resistance silent pandemic of meka hi he tiala kan him thei nan tu na invent nan tur point kan soi te kha kan zom shama kan ngai poi mo a chan kan lak tla na ngai ti kha kan han in shil non molani he channel kal tlang he no kum sang ni som nga WHO chuanin he silent pandemic hianin kum tin mishing nun na nuai za la to turangin a chut mau mai sia monkeypox aron om thole box sia chu wan chuanin hrisel na lam kan ngai poi mo a kan ngai event tharangai em mani ti kha kan ron tlang au pui le ni chu soi tong khan he awareness ani in soi thai na ni lo ni ale khati zong hatun chuba video a kan soi thei te chu ni video le kan in mole theu do ni